Informal greetings. Salitasyon informel. Hi, Salut, bonjour. hi, Salut, bonjour. Hi, hello. Salut, bonjour. Hi, hello. Salut, bonjour. What's up? Sak pase? What's up? Sak pase? Nothing serious, nothing much. Rien sérieux. Pas grand-chose. Nothing serious, nothing much. Rien sérieux. Pas grand-chose. How is it going? Comment ça va? Comment ça y est? Comment ça marche? How is it going? Comment ça va? Comment ça y est? Comment ça marche? It is well, all is well. Ça va bien. Tout bagay bien. Tout bagay en forme. It is well, all is well. Ça va bien. Tout bagay bien. Tout bagay en forme. What's going on? Sak pase? Sak gen la? Sak chaud? What's going on? Sak pase? Sak gen la? Sak chaud? Nothing at all. Rien du tout. Rien même. Nothing at all. Rien du tout. Rien même. How are things with you? Comment ba yo ye? Comment ba yo ye ave ou? How are things with you? Comment ba yo ye? Comment ba yo ye ave ou? Not too bad. Pas trop mal. Not too bad. Pas trop mal. What's new? Sak nouveau. Sak chaud. What's new? Sak nouveau. Sak chaud. Nothing is new. Just the same old, same old. Pa gen rien nouveau. C'est toujours même vieux bay yo. Nothing is new. Just the same old, same old. Pa gen rien nouveau. C'est toujours même vieux bay yo. What have you been up to? Sa ou fait. Sa ou réglé. What have you been up to? Sa ou fait. Sa ou réglé. Nothing at all. Rien même. Rien du tout. Nothing at all. Rien même. Rien du tout. What's cooking? Sa ka fait. Sa ka bay. What's cooking? Sa ka fait. Sa ka bay. Oh, just the usual. C'est juste même bay yo. Même mouvement yo. Oh, just the usual. C'est juste même bay yo. Même mouvement yo. How's everything? Comment tout bagay ye? How's everything? Comment tout bagay ye? Everything is fine. Tout bagay bien. Everything is fine.
Tout bagay bien. How's life? Koman ou ye? Koman wap bouje? Koman wap viv? Koman vi a ye? How's life? Koman ou ye? Koman wap bouje? Koman wap viv? Koman vi a ye? Are you okay? Ou bien? Ou en forme? Are you okay? Ou bien? Ou en forme? I'm fine. I'm okay. Mwen bien. Mwen en forme. I'm fine. I'm okay. Mwen bien. Mwen en forme. You alright? Ou bien? You alright? Ou bien? What's happening? Sa ka fet? Sa pase? Nothing much. Pa gran chose. Pa rien serye. Nothing much. Pa gran chose. Pa rien serye. How come I never see you? Koman fe mwen pa jam wè ou? How come I never see you? Koman fe mwen pa jam wè ou? Long time no see. Nou pa wè lontan. Long time no see. Nou pa wè lontan. Where have you been hiding? Ki kote ou te kache? Where have you been hiding? Ki kote ou te kache? It's been ages since we last met. Sa fe an pil tan depi denye fwa nou te renkontre ya. It's been ages since we last met. Sa fe an pil tan depi denye fwa nou te renkontre ya.